The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Hello, hello, hello. Welcome. Welcome, everybody. Thank you so much. Jean, how are you? Thank you, Jean. God bless you. Wacha kalora rita nerin ka un kuwa ku jong di la jik. We koche ben die. Okay, kam ngod wa ko watite wa bekete dit bungo duor ku to kene yin ka wa bekete dit tero ku ngwan wa bekete dit tero ku ngwan to bungo duor kene yin din diet but der kan Nhialic le balay ci en din kor at any time but anong ko kere ni din yada so yiran ci ben wa beket dite jam kulel Onti tabuk token waka kunyui ke pinke dia gonya lego malai kai tuoj mer pinne nom dit guk go jam yedo ke piot koryoj ne mum din mum keng nim tong pia la yu me ben ken ne we ku jore ben me te did when ne besalakem yande de biti dulweng matye bandi te nyot te rote ka menya la bala yu keti menya chi benewek eta nete ya ka chai cham ne chi man lok na lat que el malaika oneka gorem yutuanyal malaika jwile nyalenum ne din la yumiele
ne dɔɔr ye tɔ ne nyal ku ye piny nom nang dɔɔr ne pion min nyal ye cheng ke koch amen a good word. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Watching Yalinda, I chew pion. Watch a calora rate, when me the catcher, we call it ben. Yeran ben, na yeran die for the first time. Kerin cha ani chol la yang a jang ret, ke kairin cha, ke kaka, ku ke bien Facebook yen, wer Nhialic, yen kakar babi share, kene mi the kakwa. Ku awut ke Nhialic bu wed de Nhialic ben word miet yene ke bien so we chakalora ret we ko ben ku jela ko be jal ngi ba bena la chien ke ka be dia ke du video pin ku tinka from the beginning ko walking gola twing anong long karba luele tena long lui an ka luyen terjamu etong jing aken you etong jing ato leter bayela queen ka kato bung nambai chuk di te detem chuk tiene tero ku wan aguchi tero ku detem en Nhialic yene ke yukaren ku lele be long bele mit ke Israel ku long dunkan wo godya wo koy ke Nhialic wo koy ke Nhialic gam long dung enong wo godya ku ke Nhialic ke lele en tongde long yene ke lele en tongde Nhialic ku leren lele le long le langin enong mit ke Israel wo ke kule wo Israel wo mit ke Abraham wo kwada Abraham wo ke daw ye chukrato wo be adopted so walk by adaptation walk yin chok ba ya jorngu ye kawaja wala Iran wala African ku ye Cresano ke yin Israel yin men Abraham achi Bible en ke ti chen Bible elwelte so long ke dawadya alwela ku ke an ke luye terjamu kwa kar bala ku en tong lengili nanong tudun chen we ke ngai yutin tong jiang ke kapet icha tem ba kwene tong padang ke kanong tin chen lanwantin alwel lang nong mit ke Israel alwel ya ben Nhialic pyo ya kach ne wek kutie wek kurwir wek ni enyen kumyo wek ya ben Nhialic enyen welwe kuyin we dor long piatare te ya bun ye kalwel ku ka che durur ba ya bun allo bin long mit ku allo bin long te lang intin Nhialic yen ke lwel en tong de long so we long piatare te okay we ko che ben wa bijalo Bible day keden bu ben war mietine kole ato ne Pilipoi chogdite wan so na to Bible kan yin belo Pilipoi chogdite wan kier chogtin kor tidita chapol but abajal
abajal wel abacha to ka ale lakin ki kar ba kwen e chuk de tem agut chuk doro ene ke te ben war mietin alwel bible alwel do ke yelit ne keda ne kaya ke kor ne ke yenyi ne nyalek ne long kulim ke ne lay ku Dɔɔr de Nhialic warane ben ne nyich aboya mu piot ku mu wanim ni Yesu Kristowich yene ke Bible den ben war mieti ni Akol achu ping kelwel Bible a jam Dɔɔr de Nhialic so walk ko bi jam Dɔɔr ko Dɔɔr de Nhialic ka ben wo jam wo ko pin no mitene wo ko to pin no mitene ran ben to pin no mitene e fallen well ato kiye ki chelon ran ben to pin no mitene yin kuen wato ko wa chelon ku ka yen ya le che ye lwel e woy tirei loy kuoy nuom de Nhialic ayoku dak so kene e ke dawa dia so ta to wa pin no mitene pin nom ayetong lengali te ye lwel ke fallen well te to ko tin ko chelon wa chelon ku ke lwel Bible lon akene ke lwel lon chen wo lon wo che de Nhialic che chu woch dol ke Nhialic cha chu ko woch ku wo chan dol ko yene ke lon chen wo lon o ko to tene e pinam so what you learn what you yik what you chang de Nhialic a chu pol watching e chang den korku ku kene anan ka juiro loy pinam we ko chi dir ai mit ke ka ku ke ai mit ai ke ting but they cannot achieve dur young loyrat but wo ko to pinam mitene wo ko dir anan ka juiro loy tene pinam na wok bech kachiri bech atotene pinam kachiri tong ke ka kai karach tong to tong tin eterach eno ko no ku ko chai to bech ale beben ran ale be bay yetik kayemo kayemet kayerandit bech akay kayas bain and walk you know a trouble time and walk pinometene tiang ne kajui ko nuan kajui ko ngir badal ko karach ene kete chingwa pinometene chaten alu beben ku temin ku na temin ka kangale birach
enongin chamanon chen angaditem chamanon chen joptem achutin. These are times of trouble. Aya Akol reec kukaga ketene pinyom ka Akol inla kwa yoku ka face every day na chi yine kul ke ngemi Akol kuna chi ngemi Akol ke ngemi ati kuna chi yin ke kalu biara antia ke ne yin ku ke kaka I walk effect ka chiri to I walk affected. So there are troubled times. Akol reec atotene pinyam. So ka Akol ka ye ka tiamu de yin kuen ukaya correct. Just because you know why koi kan Nhialic. Let's say that why I would kan Nhialic. In ran kan Nhialic gam yin kuen. Why kan Nhialic gam? But just because Ayak kan Nhialic gam ku yin kan Nhialic gam ke kaka ai dia ke loiro to nang walk. Ke reeka ai dia ke loiro to nang walk. Ora le brolo nong ran tia kan yin. Could be yin affected. So yeran kan Nhialic gam wala yeran kan Nhialic gam ke kaka ai relo nang walk. Ka Akol kwa nyi ko jwi ka wek no ko jwi ka wek chitektin. So just because we are children of God or followers of Christ, that doesn't mean ke ka reji reloi pin no mete na chire below nang walk. No, I reloi nang walk a chi to krito a chilwel kulwele e we begum nerincha we beke young nerincha ukanyi kuan ukayan ke ka kalwel abu dia ke pinku because ke kaka I tough times ku tough times akor bunyi bukaya handle wood akurat akor bunyi bukaya tiamud so chi ye chukurto achele dutu kwa chele wo alwele wek biagum nerencha persecution we become persecuted nerin we kwa chinele gam we begum ko be kengera achi ye chukurto chelwe so yin achi le balwe ku lele le nan ran Nhialic ke kare lo rutitika achi betwol nongen no I told a non ran because walk water in a fallen well. Nyal the panyal pinch promise non walk. E pin ye did ye lwel pin la you mata pin men lang dar chen kol ajing Nhialic richita kol. Din mita yike di julwang da e benpiat. You know din ela tok. Yene ke pinch promise and walk. On chen ye chukrito chen wet ka yoku lele we kan lo. Pinyala ajuir. Won kuon ki chang ala ka juir kwan bela ben ba wala di. Kwe bela chang titaen tin ku tita awatin. Etenene kanang idor tenene kanang near kutenene ka chine karai twol nang koch
lakini pinto wotini tene anong karai twal nong koch kunong keresanoi belakas so wakie chukrto go lwelde go do to jo ku angel, but my peace I live with you. Alwele Dɔɔr de a wen wake. So peace the Nhialic have been whopping. Could the importance but Dɔɔr de Nhialic but token walk. Yenga ye problem ye cause ke ka juiro loy tene pinnum ka juiro loy no walk tene pinnum yenga ye ke loy koy kirut gam Nhialic ku koy ku were Nhialic koy ku were Nhialic na yera anyi were Nhialic ka kalwela yin ran ya Nhialic lwel Nhialic ran ya ren yen ka be ran ya ren abeki ya leke na be ya loy kwa yen Nhialic lwel ya ka nyar ne pion duone ben ku ne tang duone ben ku loy duone ben ku ya jerandu nyar chama nerin rat so wo koy ka Nhialic gam na yoku ka loy ke kaka ku wachele buranda a chule bu yong ku bu loy krach but anon koy ko ngoti titi ke ku Nhialic ku ke koy ku Nhialic ai lui krenum den guni ki ben pionde ne ene ka ye loy ye krach wala ye pet kene ka ye loy yin na yera an Nhialic ka yin inchilo bara jore kula or baran yo telefon ku baloy krach ya ka chiloy bana kira an Nhialic ka yin loy ran krach ku karach anyit ku cake kare ye koy ko ka loy walk anyit ku cake ku krach alle be amen ku luye yin alle be ya tingdu luye yin alle be amondu luye yin alle be amen ku luye yin alle be amot luye yin ke karaika so ke karaika ku chitol enongin. What do you do? What do you do? The chene karai tuole nongin. Ache lele financial difficulties. Yintinang we waliu. Yintinang zuruf. Koi war yeka support. Yeka yen weu. Achille baka ba yen weu. Ye tengdu ka ye mitku. Ka yin loyungu. So koi kok. Ka yeka loya lela. Anchin weu ka ba ja loy man ambala pole tutukura. Ambala pole tutukura. Unacha tutukura tiam ka mit chaku tengdu ku mita kacha baka kun. But achiranchi promise tutukura. Achiranchi promise mana adeke tutukura batiam. Batekene etang duken. O randel bijam hey echinti yo en will tine ambala kwal. Karan lo kule kwal. Chan beweu bekala yu.
whether because mu ke ye ka ken ben karot ko nya yo ku ke tinge ko kwa ku kene e ki ta ye no because alwe le ka chin teleban pirti ella bakala loy ke kaka na ci bej na ci ben ci ti go bay or ci moj bay or ci met bay ke yin tare yin tuk takaret chane men du na nyar teng du na nyar mon du na nyar kuin ci go tak ke rej bro loy ku yin diaw pio ku yin ka ju yin chenin so ku kalwel ni alin da panyal alwel te chira ka yak ben nongen yak ben nongen ken badal kun a promise chi ye chukurto chelewa alwel trouble times like this yak ben nongen we bakakao and then ke kaka eyada chimane ne chen wo kalwel kulwel ku kanong kero loya de non kersano batake ne chu kwentna alwel bible alwel dok yelet ne keda ne ka yake ka kor ka yake ka kor ne ka yenyi ne Nhialic ne long kulim kene lay ka chokne pelepoi ai diar kero ku kai diar kanisa ai anyi were Nhialic kwanon ke den chike kek anon ke den chike kek ken bible ken jal belwel ke den chike kek ke ten ene ka chene ngadi ka jal ene ka chene paulo achi paulo chi jal ke lwel bokoch lwel le ene ke lwel le alwele buya ko ci chap in Nhialic in tough time or non ke ben or non ke ko kek alwel buya ko ci chap in Nhialic alwele bu wapiot ya chala yum ne bandit ni nyende buya to ko wala piot yum na yoku kresanoi ka lwel Nhialic we are coach ne long de Nhialic achin ke wakek ku kachin ke ter walk because walk what there why body of Christ kuna yoku go de kreso and ku yin wo chakbelo buya 1 billion ko wo ye ke chol go de kerto kuna yoko go de kerto ke one spirit yene ka lui through us neche many spirits kuna ye one spirit ke to ka ye lewa ke ye le kini ni ka ye le ku ye le rande ni ka ye le so mana to nim ko la dem be attack the same way nom dia ku nom du be attack the same way piondia ke ben be piondia be the same way ke ben be pion ngai
because we are led by one spirit. So, keretanoi, jam ke keretanoi, kuye ke thor, ke kalwel Nhialic, alwe no, alwe bu pio diala yum, alwe bu pio diala yum, ne banditic, ne nyendia. Buyato, ka wo lir piot. Buyato ka wo lir piot. Kubulier de pionda buyacha nyich. Buyato ka wo lir piot. Kubulier de pionda buyacha nyich. Yene keke elwel Bible. Chok to ku chogro ku chok dia ka guti chok dich. Ke diar ka wait cake. Ku jalwela time. So the time of trouble. In a walk. Times of trouble in a chakalwelka. In a cake chi Bible echelwela. Achelwel yo ku Dɔɔr de Nhialic. The thing. Achi Bible echelwel echok doro. Alwel ku Dɔɔr de Nhialic warane ben ninyich. Abuwaya mu piot ku mugwanim ekeretowich. A cool tough time. A cool ke kakani chakalwelka. Ke kai twole nang walk a tata ku ben. Na chi ben. A door on ye chukurto ye lwel ku lwele ka ba wenwe. E wa mu piot. Ku ke wa mo nim ne kertowich. Te chen kraj ben. E wa chalir piot ku wa mo piot ne kertowich. Wache tak wache wani mata ke ka gi loro to nan wo chuma no ni Paulo na ye chukrito kindor da wan ke ni Paulo ku yi Petro ke wedon ka ake na ke yenran lo yini to yete safe ko ka ke piat na Dɔɔr Nhialic liu ke ni ke Eri chi ke rier be ku kerka. So Dɔɔr de Nhialic yene ke wa kony a tough time. Yene ke wa kony a cool reec. To nongen kreec ben nongin. Ku nong walk. Ku to Dɔɔr Nhialic ken yin. Kaka muyinam ne keretawich. Ku yene ke te yen walk kunyutin. Because a chie chukurtawich lwele webe gum webe ngir nirincha. Ku Dɔɔr de Nhialic e ka be kony. E ka be monim ne keretawich. Chane ye lwel won ake ka yokulele pel na pel rin ke chukurto ku pel Nhialic ka yin be pol ku bala go ko ke lwele no lwel Nhialic chupel angwan buto ekene bi no a Dɔɔr de Nhialic in tough time. Dɔɔr de Nhialic e walk achi walk moni me krachi je krachi ne buya ting ta to ko ben achi wo moni me krachi Dɔɔr de Nhialic e wo moni ne kertowich e wo moni ne cheng de pan Nhialic yene ke wo kony ne tough time. But na lwelen ku lwele let a tough time abaka handle hitok.
abaka lo yitok kin lagum kayin lagum ku yin tak akol ku wako aka baloy yin tak akol ku wako ekene baloy de man ene man man liwe kene nongene bajal yo de man ku bajal ku alwel Nhialic alwel non ki yetak ye yenin o non ki ya dier ye yenin ba dier a dier kin ki ye yen wa e ba bene non Nhialic ku ba Nhialic ti che ku dun kor ba Nhialic ba ti because it chilweli yak ben en Nhialic nom yen ke ki chilweli tene create ben yak kor alwela la adok ye let but yak ben non Nhialic ne long yak ben non Nhialic ne long eto ko ken ne long kwa alwela yak ben ke we lir piot angu chak ba yende ka loire kin ye ben kin lir pio ye ben kin chi pio kwor pe Nhialic nom ye ben kin ye humble in any situation kun lim because Nhialic the panel I obligated I can you know yin in chilu bale lo nong ran ku lele yena ene kene kuna che yinen ke yong chinen yena ku kene no Nhialic the panel e wa loy create bene chin ke ken loy wa ke ken loy wa ka liu e wa yen mi the pi de go yen ke pin no meten yi ka wa kene adam aketo e pin no meten ya kero kutinga kole alwela koito pin no meten ke more than 8 billions kumieta ngot ke gak so watching ke Nhialic no an ebu ben yenum riu kubu ben nongen ne gamadet kubu ben nongen ne kude pio kubu ben nongen ko wacho ko walir piot kubu tich ko kabe yenwa ka chiye chukerto chelweli ada so yin let's say that yin anong kanwan yin anong badal anong krej lo rot nong yin queen kin kon ben nong Nhialic yin ran ye Nhialic yin che kabar Nhialic che chibai but cool badal ku ka yin le badia kin bo nong Nhialic because Nhialic chiran ye reec achile balwe ku lele leen an kin Nhialic ken gamwar ku jela ka waran ke lo kanisa ku ene che jam ken Nhialic so when man Nhialic che long de chi be ping no just come because alwela nong tung ye Nhialic reec aliu so ku du ngi mo nam weiwan dune ngade dune chapenin ba ben nong Nhialic bare nong Nhialic mane ku bar ti lele le kawen konyen anong ba dal nong ka chen wanen ku ti be ben piondwich ku ka bi yendor okay ka juiro loit ne ka bi yendor ku ke kaka abaka handle because it ran to pin no mutene kin krej era loy nongin ku our problem wo ko ka pinnam
Ayoku lwele ke kaka. I walk I reloi ke kaka kapai. No, what you walk. Anong ki chole spirit well. Anong ti pe to achu ke ting. Walk wa ikot. Lakini anong ti a walk influence. You know, we walk way physical, we live in physical world. Watching a pinometene, yano ko die, all physical world, a tongadi, a tongalingalit. But I don't quite walk influence. Is spirits. Ke kai ben, be walk be influence. Cheko an chilo Adam kanakawa. Adam one kanakawa ake ching Dɔɔr de Nhialic ake ching kan Nhialic. But anong ke cheke be influence. Nong ke cheke be dom kwa chu be ping mana deke chaten. So in the spirit world, ben and walk. Be walk be influence, kuka ju yo kuka loy. Karaj, I ben nong cake. But na lo ko nyale no mia ka chi be loy ku le ke jong raj ne ka cha loy ku no ke cho loy ku no. Ke Adam ke ne kawa. Echi temon go akene Nhialic baga. Nhialic loyal ke to top yondo thing. So wayen Nhialic ye loyal do ke ping e kaka ja. Because this is spirit world, a spirit world, chola kingdom of God, a spirit world can. Kujelate to jaratinia, a spirit world. So one of two spirit world. Two spirit world. Acha korba lele kingdoms. Because young right in kingdom. But a chi Bible lele yen. Alwele yen ke ruler of this world. Yen ke banye penyinum. So na ye young right ye banye penyinum. Mana took our boss. Ben, yang a chipping where ye bend the leg. But a canal will nearly could will lick in a little care, chan chatten a lun. Chatten a lun, you will correct. A chock arm and yen ben ye pinyonomica with bookie pink cake. Doke ye ping kake yak ping wilken Nhialic. Bake nong Nhialic. Doke rutu nong Nhialic. Waika yoka doke rutu nong Nhialic. Ku doke ye ping ne wilke ja. Ku ke jaka aye ben bi beluru ko gu. Ku ka bi ko lela yaka ku dun wel because acha ting nong jeng. Jenga yake jai. Nan chin go jok. Ku enen yin la yes of course. Achi ran ben nong go jok. But anong ko gu no, anong ko nong gu ja. Ku ke ko nong gu ja ai lui karach. Akol ko jog datu aleu bi yino. Because jog a che father as long as chira lori you go. Chimana ran on yelwela chene jar lore go alwela go miola lo na deren ke ka chene ke de raye ke twenwe adir dila wai aye ke twenwe. So ja luru ko go ku ka yin influence ke achi leki mana de ke achi leki mana de ki ke ben you go. Only time you ni mana de ke joke ben you go et ni yin were Nhialic. Because Lord ku ka ken ye ke loy achi ka kan Nhialic
I chit thiaken Nhialic. Because yene against God. So kaken ye ke loy ay korbe ke ya loy ke against God. Ku only time hina nyi na nyi wede Nhialic. Men ka yene ko yo ku le ba ke no Nhialic ba wede Nhialic ba nyi. Ago na to jo ki go wo chan era tiane chirot nyuot. Era tian. War pan jeng we jeng dai tene. War to ko pan jeng wer ko ku kwar ko ku mer ko ku jela ko ake duri ja. Akin pan chin jo ku yutin. And guess what? Ko ja ke to door peace. Tonga ke chike ping. Belwel ku lela yinge tonga yin la ku yinge ken nge ka loitong. Eliu. But they are fake. You know why? Because Jok e kor be ke koy ko moni metene ya. Ku chiro nyot. Ku bero lo chi manade ke kanga pep. But na e ware le jale ka nyo. Wale jale ka nyo pan jeng ware. Ku chop ja. Yung lo rat panda man. What is going on? Can ke kaya sting ka wi lo rat na ngo ka non koy ko man. Jale du ko gu. Because ke falo ben yale jaga. Ke falo be kaya cho. That's how the devil work. Na chi yin chor ku chi ming ku chin kenye e ka luro pe. But balwe lan chin yale gamele kalas. Ke ka yurin ku welo ito. Teje ke kresano. And so cake I could influence. Kuna chuye nyich mana ada ke spirit well ke kai ben be walk ke kai wa lui kan ku jal ku kui. I to wapio ku jal ku ka kui. Ku bi kan loy ku chol ku ye walk. So utene na ken ku yen address ekene bunyi achan jeng manena lwele ne jokato ya ku joka eluru ko chika no chin jok na lwela bar kanisa be jaba ke be chow ko gu no chin go jok pata duom chiran ken lun ko chiran chukore long ko kor bu ben e wer nyali chitok yen ke wo kon e wer nyali chitok yen ke wo kon Dɔɔr de Nhialic ke chu ping tene warane ben nyich e bo ya mo piot ne kreto wi ne kul e karaj so yin kuen dor a chi yu nong tengdu a chi yu nong mondu a chi yu nong men kui dor e yu nong Nhialic because a chi Bible lwele Lord de Nhialic e dor Lord de Nhialic e dor ku ken nier kwen ka yen wo ko kor achan na liu Nhialic ken wo ke ka liu ku ka lwel Bible kul chien presence of God ato man Nhialic ato tene man pinnam ato man pinnam tene yen ke yin ne ting ko wo lwel wer Nhialic ku ko ko wo ka chan ne long de Nhialic ku pinnam mat ato man ache aken wal ya peret but kara cha dia jeketo ken ke lwel ka believe kweta Nhialic ke yin ting yen pincher ke la diu
but a little cool chien, Nhialic a broad remove. A bejal tene pindum. Kunale jal tene pindum. Kaberuloi tene pindum. You don't want to be here. A chick or batotan. Alwela ka chir kurabia lun panial. Lun ke pindum tene. Nhialic a betong jal gam. Nhialic a betong gam. Kuye yinga ka betou tene. Ay koch. A koch. Ke ka ben Nhialic ka thor kaneke. Kurabia lun kulun ke pin. Akol, you know, they just say, Nhialic man to intene. Hachitar. I will pet ke ka leka walk. Welke we pure. Hachitar in Nhialic. Na ter. It chatene di chitoten. Because it ran in Nhialic tiam. But kulo in Nhialic. A jam alone. A little a bucker. Welke we pure. Do kurut Nhialic. Bucker ni chang de Nhialic. Pelke, a yin work opportunity. A yin work opportunity. Wake me the kaikwa. And ancho kurba coachetene. Lakin and music abatao. Yen can few minutes. Yen can few minutes. Kwan ben. Yen can few minutes. Okay, abatao rate music. Yen can few minutes and go ben. Okay, thank you so much. You man in the channel really. Nhialic achitar. One tire can a pharaoh shooting. A pharaoh chibangadi to be destroyed. Queen Kachok one tire can a Canaanites. I can be destroyed. So Nhialic the pan Nhialiman. Eta door can Chiman walk a ping. A door, yet to cut away door. A bow a little one, any teacher and a bonnet door. But walk below will pet. Wobble gospel. Ku gospel, yene ngadi. Yene will pet. Alwela ke tonde yen ye chukurto to kutiak kujorot en ke gospel kan kwen ke good news kai will pet
Why? Because what you can learn. Ma bay ne reec. Ku yene ke luel Nhialic. Tong den tarku. Wa wakar sano. Were Nhialic bu larbi. Ku be ping. Kuran che ping ka bo. Ka duron Nhialic. Yene ke tong tarku. Ba Nhialic mia betong ti chenne kang tok. Time chi tok. Time chi yen koche. Time chi yen ko chol grace. A time of grace. Chenne Nhialic piu kai ne ran. Kulele duokurut en. Baka duokurut nong Nhialic. Duok pan Nhial. Cause koi benitene koi ben pin no metene. Ai ben ke nyagat. Wai ka dit ke wai nyagat. Patalwel Nhialic pelka. Baka duokurut en ke luel Nhialic. Kuwewa yen Dɔɔr. Only Christiano that believe. Dɔɔr de Nhialic a token cake. And I think the lobin Dɔɔr yutin. Ayu nong Nhialic. Kutieje ke Christiano. Ko chin Nhialic gam ka dir chiru loy nong cake. A chika lew to chin Dɔɔr de Nhialic. So mita kai kwa Dɔɔr de Nhialic dun ku yelum ke kochich. Yene ke wa kony a tough time. Ewa chalir pio. Ango chag rolo yin to yin lir pio. Yin che to ki nong ke ledi to yi pio wa liu. Because na liu Nhialic. Te liu Dɔɔr. Kulokang loy riedu. Ka kok achela dik. Kok achela dik. Yin ngai randa angai lo loy krach or yin ngai la loy krach. Ka jui lo rut nang wa ka man internet ni na loy ku ke rieda. Achu ka loy rier Nhialic. Enge luel na ka ba loy la kwa na ka nong rier kwa na ka beken loy la ke ka yudwo. Why week to live Nhialic can walk. Ke yen Bible ye luel la. Rana ka lang alwela na ye to ka walk away rier. Kuna ye liu ka walk away niop. So korben Nhialic be a to kan walk go ku ya rier. Nong ku badal ko ke bi ke nongin ka bo kun nong ka kwon wan walk ka Dɔɔr de che wen wa ku jong di la jik en ke Nhialic en ke Dɔɔr wa pio. And so Dɔɔr de Nhialic a korku en ka boya kun Akol badal ku kol ka nwan walk. Ku buku nong Nhialic ya. Bu walk kun because ke kaka ache ka jal. Wa che ka tok. Ella bu jala pa Nhial. Jala chenkene Nhialic wada. You know, eternal life. In ka bene ke ka kaliu. Ko chulo mane. Ayoku ka diu. But alwela na think ke terir ke pan Nhial ka kulak ku jam ka kan yin ka le ke yin du na diu anto te pet. They are in good place. But walk koi ka pinna ma yuku chole pinna matena a chukor buwan. Kuna che ta to ben ke krana riech. Na ye riech to ke kanong ke wrong. Nin kira yin Nhialic. You have not given yourself to God. Because jok yin ke ko yin riech. Nhialic chalwele I don't give you fear. I don't give you spirit of fear. Spirit of fear eben nang jok. So mita kai kwa.
were Nhialic bi cholo ko piot ko bi to piondui ko salwele ni in spirit well anong two kingdom of God ku jela place jela kemu jong rach na to wen Nhialic ka jong rach kat kuna to we jok ka Nhialic liu kan yin. That's it. Action in between. So you have to choose today. To when bata when Nhialic wala bata when jok. Kuna to when jok e kalwela kene manya bear. Because in chatrechi kuin nyagat kuin chukor baduk. Bana to when Nhialic in Nhialic chagam ko yin che de karaiku a chakatie Nhialic bin Nhialic palin ku yin chirad will at your repentance, you know. Well, Nhialic repent. Ku kabawek ku bawa yorni. Welcome with you. Kaya Nhialic e kor. To repent, e will pure. Ba ben ba jal ne reec te dun reec dun ke reec dun yin chak tin ke reec dun ye loy pal. Let's say that yin e rana kur nyar ba kur bala kur diar wala bala kur ror, but na cha pol kin cha repent, you repent it ku Nhialic cha pelin ka reiku nke kiene lwele na werane pio wete de rei den ci lo ku ye ke pio loy ke tieb de luog be pir de wel de pio ba rej ba pol bay pio wel ye rej dun tin bay pio wel ku ba du chang de Nhialic. That's it. En ka ko Nhialic na ngo ka mi ta ka ko an ci jamaret even though peace in Nhialic peace in Nhialic acha ja take the ken jam tinarit, but peace choting na nong katin change wan tino peace the Nhialic. Peace in Nhialic man in the channel will like you walk at your late. I want more pure kuanim nekeretowit. Peace the Nhialic. Peace the Nhialic. Peace in Nhialic yin cha tokin lirpio kwe monum ni chiang de Nhialic ku ka chi ni cha te e karai lo ro nongin ku na liu nongin ku tal ko gi chimane diseases alola bay gi reloit and especially pan bay kwanto walk tintene the mental issues because na chaka de package ku kachin solution kalaler ku yinin high blood pressure kuler ku yini diabetes kuler ku yini depression ku yini bech. So ke ka chu ka kor e tang di taret ku jela kitchen ke lo ku buloy ke disease ka I been from this trouble. Banaye ka yen Nhialic ka you can avoid these diseases. And yak kuna nong ka chiro loy nongin
ku cha ta ke charet ke yin niop ku na cha niop ke jong raj cha niar niop non ko dun chi cha niop cha nge tang let's say anong ran chen ran de nyin jal ku ran nier rete kwa ye ja chole te ye ja chole te ye ja chole te ke yin jong raj e ke niar ti chi niop achir mane lairo ki you know yi kur ku jela ngot e la niop chi chok duong yen ka ye ke da achi lo dun lo tinga kat ku ka kor bi cham ke lo chi chok duong ku ke lo chi chor ku ke lo chi kat pet yen ka ye ke to yen ke chok jong raj na nong weakness to chiro loy ku ka che your intention but yen jok latin so dun ku jok pel ngadi fursa e ben ko guya en ke ben yen ben ko gu kan tingon ye chukrto on chen ye chukrto chok ko le ben chan be bedum en ke chok dua cha be da to ku kuira loy ka le wet we but na to ni ale kan yin ka yin chen niop yin rier ku ka jong rach chele be ben so mi ta kai ko buku nong ni ale che wo ko ni ka jich okay we da be ko chitene ne rin ka un ku ku jong gi le je ko bo nim gor pen wa belang a bendi dia koba una tie ku dor nale nong rier ben ku chinga ter ku lejek baba welku e yini to gin nale de panyal yini ke wa yendor dora chule buyo nang mer ko chule buyo nang wer ko chule buyo nang ko ke pinnam manon chinelwe ku le do dia cha wen pinnam ka wen ko chinele gam ka ut kun dai tini yin yakoba nyale nderem ku koy ko beben bebe dai yene ka dor baba do de nyale waran ben nyich ku ye ka monim ne lon ku ye ka monim ni chiang du yin nyale de panyal yene ka rier ku jakek kai pio ne ke ku kai pio ne en pala ka rai che yin yakoba nyale nderem pala wa ka rai ko wadya bandit kan way nuom du way rey loy ku way nuom du dak baba ara cha lwel rani ye pio wel rani pio wel ni loy rach ku ye ke ku du loy ke tieb de log be pir kai pio no wog baba ko chi ka pio wel ku ge chan lung ku yi bandit ko nye ke yene ka dor toy ka jong di lejek e yini ne ke rieda yini ke lambada wai to ko wa chi chore yini to gini ke wa belieu nyin bandit le pa wut ku nyin tyong keng ne do kene baba che tie yini rin ka un ku wa ku jong di lejek amen. Thank you, Mr. Kaikwa, we koi che ben baba dai, we cha ka dua le charet, anong ke chirot ping, ke dua ke nyale cha lech, video kar ke baba la dua ping, ku baba la ping, because the dua bear mat. So thank you so much. Bye-bye.